Programa ng kapakangigan, kadakitang tutuma pagkasalitaan, tibiyag kinayat, akasla na pasamak laing idikalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat. Tapno day ta kung mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Pabagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod ka dagiti pakasalitaan niyo tibiyag kinayat, ada yung tupulos malipatan. Ana pasamak idikalman laing. Kaya patulod jo iti dayto nga programa kat maibasa dagiti pakasalitaan nga pakaadawan iti adal liwliwaken pagsarmingan tibiyag. Idikalman laing. Hindi basa iti suraten. Di pagkasalitaan ni lagring nga napoluan mawawat. Idi kalman laeng. Idi kalman laeng manunimi. Tagipulong kaniyak. Dito inaudi nga anak ko nga balasitang manunimi. Balasitang kunak tadan iti grade 8 mano. Aday bagam? Abe kas tadlangam. Ha, Gigi? Nang, saan nyo kung may bagang ang kululbudak? Takait kung may baga ka na kayo dito eh. Ano naman deta? Hindi kaya manang mo. Ando na panan na. Ni manong mo. Ando na panan na. Ni tatang mo. Kaya naman nagumura ah. Dakailoan, tandaan to eh. Sikakin siya klahin, tandaan ito balay. So nalang natin kung daway tapno sikakin siya klahin tagsarita. Nanang, kabot aday pulong ko king ka. Anay pulong mo? Amoy ka din no kastang mabarteg ni tatang. Kat tiladat karkarawaan na kanya. Hala! Wala, di ko yung pipigsahan. Tsaka kahit nga mamuntis ang karubaan dahil ito nga rarami din tatang kanya. Kano pa eh? Ha? Nabayag ba sitin? Kada ito yung nagsasaro nung matmatay ni tatang kiti Bartek. Ano raramitan ako? Nakaputak laingin nga karkarawaan na ti barokong ko. Na? Agraman dito'y aprusan ng sukit-sukitan dito'y ti amin-amin ko. Ti ayop nga narding nang ikasanuno nagbalagi kasanuno yamamag ko pakalo pilitan na katadagam ng kutsilyo. Hunay matanti kinadakis na yung tanga ama. Oh! Nang sabi ko man tamamati kay kanyak. Ipulong ko na ito tapno awan ti dakis sa mapasamak kanyak. Maati pati amin sakbay nga maramastak ti bukod ko nga ama. When manong nami jak pulos pagarupen nga kastoy ti pulong kaniyak ni Gigi. Kaslasanak kamamati manong nami. Sa bagay, adot kastoy nga mapaspasamak. Maramas da, ti bukod da nga anak, gabo iti arak, kung saan kat siya bu. Tanong kastang mabarteken manunemi, inerding, din na amot aramidan na. Katakal ti posibilidad na nga maaramid na dayta. O no, maaramid na, kapot adan puot. Ito raminek. Kasan pa nang salangan ko iti asawa. Manong nemi nagpabalakadak iti pagtalkak nga bakit iti karoba mi. Nasami akad kabagyan. Awan ka magyan mi manong. Nagsipod ta, nidakdak kamla iti dito nga lugar.
At kami nangayos kaniya, narding may nagtrabaho dito'y aging ka nga, dito'y kami matang nang ipatakder ti gagangay lang nga balay mi. At ako mayumang ko kata kayo nana, no, anat makunayo. Imbagak. Posible nga mamati ka maramid ti asawam ti kasta. Tamamartek nga ti asawam. Di pagpindasan na balasan ko, mamartek nga peso nga hindi na kansama kinabil. Ngam ti delikado dito uri saan nakakabilin. No, sagidan na nga ramsan na di kitanak mo. No muna kitduamat nga rod nga babae di kitanak mo. Anat may balakad yung kanyak dana. Kasano nga salangadag ta sawak nga. Awan ti maparnoy nga kulong. Insingasing na manunemi ni sekretok ni pakamo kadagiti barangay opisyal. Kasta nga rod tinaramid ko manong. Napana ka mismo manunemi itayan ni kapitan. Mas daw iti istorya kang kuwana. Akit masapul nga maati pa. Sakbe nga da madi nga mapasamak. Ano taramidan tayo kapitan, tulungan na ka di. Pasumon ko nilakay mo. Agraman keng ka, kanti, burdek nga nakyo. Tagsasarita ti ka sekreto. Damdo di kasta, ket awan ti skandalo nga pasamak. Ket nung kaspagarikan nga ron ta, anugutan na, kapitan. Ano ti, nasken nga, mapasamak tapno madusa. Dagkala kaso dahil saan ka di? Una, malaksid. No si kami sa mga asawa na. Ken ama, di anak mo. Ket paibalod mo. Iti gusto nga, inaramid ni Narding iti anak ko, kapitan. Ken manipod iti talaga kang kanain nga mabarbartek nga nagbalinan nga responsable. Gabutan mabartek ang saan nga makapagtrabaho. Kasla kayat ko pagi din nga mapukawan iti sidong mi. No saan niyo nga pabalod? Papanawem kas jay. Uwen. O sige. No, dito desisyon mo. Desisyon niyo ang giina. Pasumon ko nga rod ni Narding. Binilin ko may tapinagsakbay manunemi ti anak ko nga ni Gigi. Nga agpupuot. Nga masapol nga nakabalkot ti bagina. Awan ti agpakpakitaw no alisto nga makarawa ti amana. Naging ka, manunemi, nga dimtengen kang kuwana ti sumon. Lagring. O, bapay. Ano na pa nato? Nanita. Inreklamo dak? Kaya di barangay? Ang reklamo da ita. Awabisan na ka lang. Awabisan na tayo. Tentay di barangay hall. Ngagsasalita tayo. Ano kung pagsasalitaan tayo? Aping di ba ila barangay hall pagsasalitaan tayo? Aping saan nga datan dito balay? Nabimbintas natin. Doon dati mismo ti sangwanan ti kapitan. Kanigiti dadumang opisyalis. Taan niyo amin datoy. Di ka. Si Kamalat makasungbat. Noan niya ti naskin nga pagsasalitaan tayo. Iti sangwanan di kiti parang opisyal. At akadibasol mo? Abay nga saan ka makasungbat? Narating. Gaputi kinamamartek mo at di mo napupuutan nga inararamid mo? Napuutan mo no saan? Sige. Intun dumanon detang aldaw. Ken detang oras. Intay to.
kinunak manunemi kalpasan na ket nalikod akon ti asawa. Saan nga maununi manunemi narding asawa karigid si marasuro ng aldaw aging gana tanunen daytang aldaw. Di muna kami kini Gigi kanapan ti barangay hall kat kalpasan nga nakadanon kam sa jay. Isa nga pulo lang a minutos at damutten ni narding. Di kapitan, di sekretary, kaya at upat nga kagawad manong. Aging ka, nanarugyanin, kahit kinuna ni kapitan. Amom ka din, narding, no apeng adda ka ditoy, nga inimbitaran da ka, babayan ti awis, ti mismong asawam, ken ti naudi nga putot mo. Amom ka din? Kapitan, no anyaman di kitisang ko napupuutan nga napasamak. At tuyak nga, dumawat ti pamakawan. Imposible nga awang puot mo eh. Hamo maaramid no, awang puot mo. Maaramid mo. Adda puot mo, adda nakem mo. Gabot adda gartem mo. Hamong mo tuminom, mabarbartay ka kamat. Mapuputak ba diyan naramidag eh? Isang ambok ka mapuputak mo. Anya, tinararamid mo. Agpaiso ka di ti pulong ni Gigi iti inana. Ngayon danon met ti inana kanyak kada kami. Nga pasaray ramas-ramasem ti duwaman sanas ti balasang mo. Ken apru-aprusam nga sukit-sukitem ti mabagbagi ti nauding anak mo. Kapitan, dadatagal ako mati makamoy ti daytoy. Iso nga rod gan sekreto tayo. Nga dahi tatim balakad ko iti asawam. Nga datalayang ti makamo ditoy. Agpakawan ka, di anak mo. Agpakawan kita asawam. Inaramid nga rod manunemi ti asawak, ti arig nagsangsangit nga agparparing tuming iti sangwanan mingagina. Ngayon ka rin nga santo kanun nga maulit. Ngam delikado ko nakman. Oh, alat pa ko nam. Lagring. Gigi. Nung pa makawan, kapitan, mapakawan ko ti asawa. Kastaman ti anak ko, mapakawan na ti amana. Di min kayat ng tanin na edisuna ti sidong mi. Pagtalawin min. Nga saan nga agsubsubli. Tadi mi kasapulan ti kaskangkwana. Alam ako na, narding. Lagring. Kanak kumapit sa balik kong tao ay. Isang kuntong nga ulitin. Saan nga natalgad tiriknak. Saan nga na imas titurog ko. Naamok nga daka. Katap naurnos kami. Ngagiina. Tap makaturog kami nga nasimpeng. Masapol nga awangkan. At dahan ti adayo. Kat saan kan doon nagsubsubli. Di na ka dinaeten. Kasapulan nagdagitan nagda. Saan na ka kasapulan. Gabutan nagbaling kang irresponsable nga ama. Nagbaling kang irresponsable nga asawa. Dapat patag ti arak. Ngimiti na kami. Kat gapoy ti arak. Maitured mo. Nga kasaw-kasawad ti dayaw ti mismo anak mo. Baka kastapat tinararamid mo idi. Kini Mercedes, ti nauna. Nga anak ta. Han. Gabuta. Ubing pay ni Gigi. Kitiam mo mabuting pulong.
Uno saan nakamalabanan, kasta. So nga dito, desisyon ko, kapitan. Masapol nga agpukaw iso na dito nga lugar. Nga saan nga pagpakita. Umatayo, nga santong nga nagsubsubli. Kasta nga rod tinapasamak manunemi awan na sakit abakrang kuno saan kuntun nga makikita. Ti responsable. Kaya darig na rapist nga asawa. Ti awan ang pain. Kamay turid na nga sawag kasawad. Ti dayo, ti pukot na nga putot. Demonyo. Inimamuan manunemi di kakabsat ni Gigi ti amin ti inaunang anak ko kaya't na kumapakit di nga bugbugan ti amana. Ngiming gawid ko. Bayan nyo anak ko. Ulit at pumanawan ti amayo. Kat santo nga agsubsubli. Kaputasan tayo ka sa pulan ti kaskakwana. Nataltalgad tayong agbiag no awan isuna. Taawan ti pakadangran o no dakis nga ramidan na kada tayo. Nagbalinak nga rod nga biglang nga single parent manunemi. Imbag datapagobraan dagiti duwang inauna nga anak ko ket matulungan dak para kadagiti kasapulan tinaldaw. Mangluak tila ba ket mapasumsumray ka kas katulong iti karubaming andam mabalin. Tintuloy nga rod manunemi ni Gigi tinagbasa. Ket nung hasta nga dumteng tirabi naimas turog mi. Hang kami nga madisturbo, hang kami nga maluklukag. At awan ti padpadaanan mi nga nabartek na sumangpet nga asawa ken ama. Ti makadakas manon. Iti kabayagen nga awan ti kakaiddak. Mawawak. Kung kunak matin. Sa bagay manong nemi uray di adda ni narding no kasta nga nabarte ken jakon kayat ti pasagid ken kuana. Nga deta siguro ta nakapanununtan na ngagchansing. Adda kiti rabii manon nemi nga makariingat. Mapanak uminom gabuta mawawak. Sa anak tumaten nga makaturog. Sang kung tumaten mapupuutan manon nemi nga aprusak ti barukong. Akasla kayat ko manong naming anda kain na rakop ko. Ar-arakupag ton manong nami tipungan. Bisbisito tumaten tipungan manong. Ar-arakupag tipungan iti nakairot nga ori na matiltil dagiti duha mansanas ko. Sa kunto ilid-lid nga kasla iyal midor. Mawawak. Apay kami na pinapanaw ko ti asawak. Taori mamartek da dyan no nausawanan kat mayat ti bagina. Maarit na matiriknak. Kat siyempre, may epanti pa nakawaw. Apay kami nga nagbaling kang irresponsable na ding. Apay kami nga nagpanggipam nga ramasente na udi nga anak ta. Oh, pawawan. Iti na minsan nga aldaw nga mapang ko pa nagtrabaho manon nemi iti adda mabalin na nga pagtrabaho nga katulong. Tanumalpasen trabaho dito balay manon nemi agdardarasak tumaten nga mapan. Agdalos, aginaw, agdalos iti uneg, iti banyo, mangpunas ka iti tawa, agkaykay iti arobayan, mangsegregate ka iti basura, mangipan ka iti pagbasuraan, iti nasken nga may basura. Bakasyon dedi manon nemi iso nga adda ni Sir Nelson, ti asawa ni Mama Mila. Dagiti agasawa manon nemi nga pagtrabaho. Adda matitalong anak manon nemi nga basbasa di college.
agpadpalad ang mo opisina. Lagring, sir, alaga di parami Diyos, sir? Yung kamaladarosan diwa. Dati bakante nga kwarto. Dada nga dumting nga sa ngaili. Kaya isot pagkwartuan na. Natapok siguro na. Naurnos ang natapok. Ya? Dalusan. Dalusan nga nalaing, ha? Uwin ko yan. Sige. Kan. Oo, api. Kanya pala naurayim. Uwin ko yan. Loko ka. Abay, kahit mo bumalik. Mabaing ka kinimanang mon, ni mam mo. Ato siguro bali mon. Kat siya, ako pa balim kanya. Hala ko mga bali, sir. Ano nga rin? Awan. Guwapo ni Sir Nelson Manunemi. Guwapo. Ubing tilangana ngim titawan na. Kaslamanungan lang tinaunang anak da. Manunemi suda. Napudaw. Very neat nga arwat. Ken talaga guwapo. At dati ko digundaway nga. Hangko mapupuutan tiriknak nga matmat mata kisuna. Nang runa no kasta nga nakasando, nga nakashort. Nagbisked ti pamagina. Ilinto ti asawak Manunemi ket narapis. Sakit agad sigarilyo kada agat arak o reno kadigdigos na. Ngayon ni Sir Nelson, ori nga tam 5 nga aldaw nga sang nagdigos. Nabangnulat ta. Malmalbaskon nga daldalusan Manunemi ti kwarto apat padalusan ni Sir Nelson inakiktutak iti mailukat tiri daw ti kwarto. Sir, ang gopinalpas. Amok Indregat na diri daw Manunemi nakiktutak iti tak inlak na. Ala, nagloko da ito Sir? Abay. Imaig dito tayo kahit ko nga kwa. Kitayan nun andot na pintas kami kabila kortina. Awang ka din ni ma'am. Awan ni Sona. Kayam? Ngayon ti kortina? Sa dinuntayan di kiti kortina. Karat sa pulen ta. Iyon mo man ta aircon. De dyan ti remote. Inyon kumano. Nagdigos kan? Nagring? Ita umayak dito yung nagdigos aksan dyan balay. Kaya salsut, sir. Manunin nga bulan. Ngawan nila kayo mo. Nasurogan na makatawan. Di ka mailiw. Di ka mawaw. Di mo malaglagip. Ala, sir. Hanggang umas na nagkakasta, sir. Apay. Sir, amom sabit nga mawawa. Kerwin, di mo kahit nga painuman ka? Ala, sir. Napimpinas ni ma'am ngim siya. Napimpinas ni ma'am mo ngim ububing ka. Ha? Ken kayat ko. Nuad na digiti mawawa. Kayat ko nga painuman. Sir, amahan naman mo ni ma'am. Amahan, alas, sir! Makapagked-kedak ka di pa nga rod Manunemi ket nabayagan nga arapa-apek ni Sir Nelson. Nga iso iti mga rakop kaniya. Nagbisked abagi, nagbanglo, nabayag nga rarapa-apek Manunemi nga iso ti mga mal amang nanam kadagiti mawaw abibig ko. Diyak liba kain Manunemi na lapsatak. Slim ti pamagi.
Uwen manong, ket gapo, ta talaga nga sa anak ka nakapagkedked. Ta idi arakupen na, inarakop kumet, idi agkan na digidi bibig ko balbalsek met, nga nakapapaot pa naglanang digidi bibig mi. Kabayatan nga ikaten na ti arwatek, akas met, idi padang ikat na ti arwaten na manong. Ket idi kasuksukat, nga katre iti bedsheet, dito'y nga impaidanak, dito'y manunimi nga nariknak, dagiti agkakabara nga agek, ganapurs na iti na dumaduma paset ti bagi. Inip-ipan na nga namin pinsan, tinabayagan nga panakawaw ko. When manunimi, nang nangruna kit nalaing ni Sir Nelson, ag-agkan na dagiti bibig ko, aprusan na dagiti mansanas, sana sukit-sukiten ti baba. Aggaraw amin manong. Nangro na lang aruden, idiadan dagiti bibig na iti barukong kuwas taon ay panangkagat-kagat na. Nagraro na lang aruden, manunemi no namin ano ako nga naitayok, idi at taadda ti ulo ni Sir Nelson, itinagbaitan dagiti legs ko kat kas taon ay ti panagsanapsap na ti panangan na. Ore la maisurot nga ngumato ti patong ko no kasta nga nut-nuten naman. Oh, sir. Mapanak manin, sir. Uwahin manunemi, nakalalaing ni Sir Nelson. Nakalalaing. Iso nga sanag nagbabawi. Ngalay din manunemi tinanggurugyan. Ti masansan, nga dan mapasamak ka na kami. No da chansya, no da adagundaway mi manunemi. Urean na a kwarto. No agdalusak iti kwarto, kat adday suna. Deja, nakalalaing. Kasla manok ti pamayaan na ano. Apagbiit. Imadamit ti kiti kundaway manunemi. Nga may nakdanunan dito'y balay itirabi. Tiyak amo, lumakadkadlaw di kitanak ko. Ngayon dinakmat salangadin. Uno saan, manunemi, agtulag kami, kat mapang kami iti syudad. Kat dito'y kami ag-check-in, nga dito'y kami agpapas. Sir Nelson? Daka di pala sir na? Nelson? Ilaglag pa mga awan, ti palimad ka din tulumtaw. Kasano no maamon ni ma'am? Maamon di kitanak mo. Ken maamon di kitanak ko. Ken maamon di sabali. Indarum ko iti asawa, gamot kas di nga panggap na. Adakis iti anak ko. Kalpasan na. Gabot ti panakabaw ko, siyak mo itan tinagbalin nga, nakikamalala. Nadagkalabasol dito, ni Hamad Diyos. Amon ti asawak ti amin. Ha? Amon ni ma'am? Wen. Diyos ko, imbag mo sana nga rin pinangat. Mawatan na. Gabot agpadpada kay nga babae. Mawatan na tirek na, nga mawaw ka. Uray no, saan ka madlagliway kang kuwana? Saan? Awan ti pagkurkuranga kang kuwana. Uray at ka. Harig na da kayon ti doa. Da kayo nga doa ti asawa. Di ka tingarot anak mo. Namuta ka din. Numamuandan numangas pagkarikan. Aw matiriri ti inada. Di aw matiriri da. Awan ti reklamo ti ina. Awan nga ti reklamo ti kitan na. Imbag ta nagpalaygit kan. Di oran na arami din ta. Di kanto po sagsiko. Di tuloy latang arod. Tuloy. Akong problema. Makadlaw di kiti anak ko manunemi.
Nang? Hmm. Gigi, naman yung problema? Nang, awan ti problema kiti panagbasak. Kastama di ti panangtadyo, kada kiti kasapulak. Awan problema kada manong manang kaputa, kada matrabaho da. Ano ti problema? Ando na kiti mas dao eh. No kaano pa yung nga awanin ni tatang, isumat iti kasla paragpapapintasyo. Madi, dakas, mading aramid no, istimarit ti bagi. Baka adda ka no kamalalayo. Siyempre, awan ni tatang. Mailiw kayo. Baka ka no, adda kasinsinnarak yo. No, anyaman ti bangig mo sa uwan ti kiti tao. Di mo ikaskaso. Ika ba ta, awan ti mading aramid ko. Ang aramidik na ito, ang nagtrabaho, para kang ka. Para ti panagbasam. Kang kanayon ka kanong mapanin da Sir Nelson. Kaya una tesot pagtrabaho wak. Stay out nga katulong da. Naawang kumot balay ko, kinawan ti sang petak nga anak ko, akit mabaling nga stay in. Nga may stay out. Da ka na makakit-kita ka da kayo nagsinsinarak kayo sa syudad. Gigi, noan yaman ti bagbagada sang ka mapapati. Sabagay nanang, awala kita reklamo. Di okay lang. Gabutan mo ka masapul yung anak, awan. Awan ti madingan aramide. Iso kong pagdanagan. Kaya't nasawan man nami nawaya kam latta nga mga aramid. No adagon daway mi kini Nelson. Awanin ti sa pulak mano. Adamang parparagsak kanyak, at parparagsakak man. Awang problema ti sweldo, gaboto suldon nak ni ma'am, suldon nak peniser. Aging ka, manon nami at minsan nga panagawid ko dito balay, nakigtutak, idi makitak nga adda. Narding? Siya nga peso. Apad da ka. Saan ka tinga tulag kat saan ka nagsubsubli? Saan ka nagpakpakita? Kasta talaga tirantak. No, sana ka nagbalbali. Yung bayat itikawan ko. Yung karigatak ka ni Jack ti Arak. Kas makita. Pimintas ti pamagik. Sana kas idi nga narapisak. Sana nakas idi nga Jack ka among istimaran ti bagik. Imita. Kas makita. Guwapon ti anak. Guwapo ti asamam. Inikitak dagit anak ko manong nemi. Nang mabalin siguro nga itang ikanta ito another chance para kinitatang. Yan tangan kat makita tayo mad. Nga sabari ni Sona. Nasingpetan. Asawa na tayo Sona. Na naruna. Nga oraan niya't aramidon mi nga agkakapsat. Amamin tulat tayo Sona. Di yung kati kayat nang. Nga mabukal matlang ti pamilya tayo. Ngagbarinan nga responsable nga ama ken asawa di tatang. Sige. Ang human tayo manin dito ay ti barangay. Barangay edit ang humanan tayo. Gapuna nga napapano ti amayo. Di human tayo manin ti barangay. Sigurado na nang maragsakan ni kapitan. Nga imang ibaga nga dagos nga rumbeng unay nga agsubli. Gabuta agbalbalyo nga ruden. Karabyan na manunemi kinaidanak ti asawa. Saan nakas idingi ngagat arak, awanin ti angot na ngagat sigarilyo. Nadalus, very neat,
kadigdigos na, kadigdigos mga duwa. Ket gapo ta asawak isuna ket asawa na inted ko anang aron. Inagkan na di bibig ko lina ilo na naarunan matirik na. Siyempre, inted ko king kuha na ta asawa na karon. Naitayo kak met manong nemi. Naitayo kami ngagpadpada. Kabigatan na, hindi pa panak agtrabaho, hindi arakupan nak ni Sir Nelson. Sir, saanin? Ano? Adan ti asawa. Kadadan na pasamak may trabi. Aman, sir, adan. Iso nga sardengtan, sir. Kalagyaman nak, hindi pa nakawaw ko. Kadada ka ng ep kanya. Ngamit at adan di asawa. Adamat ten asawak nga mga ep panakawaw ko. Sorry, sir, ha? Okay. Ano problema? Adagaya man nila kayo mo. Di awalan tinaskan pa kapag ti panakawaw na. Kaya pag-uni ka lang, nuhaan ka nga mapnet kanina kayo mo. Agunay ka lang kanya. Tasak di mangranag kanya. Ngayon awanan manong name tinapasamak pa kada kami ni Sir Nelson. Pinapudno na, manong name ibagbaga na kita anak ko nga sumapulak sa baling nga trabaho. Gabata talaga nga patsyenda idi nga nagkarelasyon kami ni Nelson. Pinatgakida, nagpakada kada ma'am kini Sir, bahala ka, isot ko na muna na. Kaya nagsapulak ti trabaho, sa baling nga trabaho. Nga ti agdama manong name ket servidora ak iti ba isang karinderya dito lugar mi. Stay out, siyempre. Mapanak tagsapa, sakto agawid, no magrekepentel ta karinderya, adan tumaten iyawid ko na libre masida. Numawawak, adamat ni narding asawak, ang mga iti pa nakawaw ko, gusto nga awanin ti problema. Na ito'y nga rod ti pagkasalita ak manong, kadagyaman ak unay, ti anos mo, nga nangibasa, kahit sabi ko ma, tadamat na itad ko nga balaag, ulidan, warning, kadagitay padag ngagdingdingeg, kadagbuibuya, nga makarelate ka ito yung istorya. Tuwing nga rod agyaman nga pagaya mo, Lagring. Thank you, Lagring.